Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Samueli wa mbere gice cya 16 umurongo wa 6 kugera kwa 12. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati, nukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samueli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye yuko ari kirekire namuhaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesaya aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samueli. Samueli aravuga ati, uyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samueli aravuga ati, uyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. Nuko Yesaya amurikira Samueli abahungu be 7, maze Samueli abwira Yesaya ati, aba sibo Uwiteka yatoranije. Samueli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, asigaye umuherereze, ariko aragiye intama. Samueli abwira Yesaya ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, ni wuwo. One time when Israel chose a king, their first one, they made a terrible mistake, a great big 7-foot head and shoulders, Saul, and he become a backslider and done disgrace to Israel. God then made him a choice. Igihe kimwe ubwo Isirayeli yahitagamo umwami, uwa mbere wabo bakoze ikosa rikomeye. Uwo umuntu muremure ureshya na metero 2 z'uburebure n'intugu, Sawuli, maze ahinduka umuntu waguye, maze akorera Isirayeli ishyano. Imana hanyuma yihitiramo. And he said to Samuel, get some oil in the cruse and go up to Jesse's house, or I'll show you who I chose. And when he goes up to Jesse's house, Jesse was very happy. Maze ibwira Samuel iti, suka amavuta make mu ihembe, maze uzamuke mu rugo rwa Yesaya, kuko ngiye kukwereka uwo natoranije. Maze azamutse ku rugo rwa Yesaya, Yesaya yari yishimye cyane. Rero yari afite abahungu 7. So he had 7 sons, and he called the biggest one, great, big, fine, handsome-looking fella. Said, won't he look nice with the king's robes on him, crown sitting on top of his head, look like a very image of a king. Maze ahamagara abanini kuruta abandi, abahungu banini beza bakomeye. Aravuga ati, ntiyaberwa n'amakanzu y'umwami, ikamba riri ku mutwe we, afite ishusho imeze neza nk'iy'umwami. But when Samuel took the cruse and went forth to anoint him king, the Lord said, don't do it. I've condemned him. I haven't chosen him. Ariko igihe Samueli yabonaga ihembe kandi agiye kwimika umwami, Uwiteka yaravuze ati, ntubikore, nabicira urubanza, ntabwo namuhisemo. He brought another, the next biggest one. God said, I haven't chosen him either. So he brought the 6th one, and God refused him. Samuel said, haven't you got another one? Maze bazana undi urutaho kuba munini, Imana iravuga iti, sinigeze muhitamo na gato. Nuko azana uwa 6, maze Imana iramwanga. Samuel aravuga ati, nta wundi ufite? Listen, haven't you got another one? He said, oh yes, but he's just a little old scrawny, ruddy, naughty fella. Lives back out there on the back of the deserts, herding the sheep. He'd never make a king, so we'll go get him. Arasubiza ati, yo yego, ariko ni mutoya, arananutse, wigara rito, umwana ugoranye, aba hari inyuma mu mashyamba, aragira intama ze, ntiyakwigera aba umwami. Rero ujya kumuzana. And when little old David come in, sheepskin coat on, little crook in his hand, shepherd's staff, the Holy Ghost said, go on him, for that's my choice. Maze igihe Dawidi mutoya yinjiye, yambaye ikote rikoze mu ruhu rw'intama,
afite agakoni gatoya mu kiganza, igikoresho cy'umushumba. Umwuka wera yaravuze ati, jya kumusiga kuko ari we nahisemo. Murabona? God does the choosing because God looks on the heart. Sometimes we think of the great churches with the great spires and the $1 million organ setting in it. That's where God is. Not all the time. That isn't true. Imana ihitamo kubera ko Imana ireba ku mutima. Rimwe na rimwe dutekereza ko ari insengero zikomeye zihanitse by'akataraboneka n'ibicurangisho bya miliyoni z'amadolari birimo aho yuko aho ariho Imana iba. Si buri gihe ibyo si ukuri. God chooses a humble heart. I don't care if he's so poor he has to wear overalls, or if he's a beggar in the street. If he's humble and willing to believe God, God will take him. That's just all right. Amen. Imana itoranya umutima uciye bugufi ntiyitaye ku bakennye, agomba kwambara igisarubeti, cyangwa niba asabiriza ku muhanda, niba aciye bugufi kandi ashaka kwizera Imana, n'ibyo ngibyo gusa. Amen.